apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye, Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini Aye ketemu ondel-ondel pas bener. Tapi katanya dia pengen ngomong serius nih sama Aye. Kira-kira ngomongin apa ya teman-teman? Nih, lihat aja nih teman-teman videonya. Nah, teman-teman, nih dia Aye ketemu Pok Munaroh, Munaroh. Pok, gimana kabarnya, Pok? Bang, bagaimana janjinya yang dulu? Mana katanya mau ngasih saweran ke Aye? Yang mana, Pok? Ingat nggak? Ada nih di videonya di YouTube-nya Bang Bara nih. Katanya Aye mau disawer waktu itu. Ingat nggak? Nih, pokoknya nih Aye kasih lihat videonya nih. Teman-teman, ada ondel-ondel nih. Pok Munaroh namanya. Nyok kita sape aja. Pok, mau kemana, Pok? Bang Baran, Aye mau ke warungnya Haji Boim nih. Mau beli minyak goreng. Kenapa emang Bang? Joget dulu dong, Pok, buat pecinta ondel-ondel. Wah, iya dah, ayo dah. Tapi disawer ya Bang ya. Mayan buat tambah-tambahan uang belanja Aye ini. Iya dah, tapi besok ya, Pok ya. Uang sawerannya. Lah, begitu Bang. Iya, Aye belum bawa duit sekarang, Pok. Besok aja ya, Pok ya. Besok Aye janji dah, Aye kasih 3 kali lipat dah. Wah, bener ya Bang ya. Awas ya bohong ya. Iya, yang penting Pok joget aja yang heboh. Kalau bisa mah joget TikTok, Pok. Siap. Aye mah jagonya kayak begituan. Nih, lihat aja. Udah rekam aja Bang yang bener ya. Iya. Mantap. Tarik Mang. Tuh Bang, inget kagak Bang? Mana sekarang nih Aye tagih. Aye udah joget ajak ijik, udah joget TikTok, udah muter-muter sampai badan Aye pada sakit. Mana sekarang sawerannya? Ayo, janjinya berapa kali lipat? Iya, Pok, tapi Aye kagak punya uang, Pok. Gimana ya, Pok? Bang mah, kalau begitu mah jangan nyuruh ondel-ondel joget Bang. Biarin Aye bilangin Po Jamile. Jangan dong, Pok. Bisa berabe kalau begitu mah, Pok. Biarin, lagian abang mau begitu. Biarin Aye bilangin Po Jamile. Oh, jangan, Pok. Ya, apa gimana nih, teman-teman?